muthia ino kwati wako kana wende na kwitha na weekend wakwa ila na indi nditandika ila isa ya kuthambalala tubikie na uthambalala na kutethia misi itu tubona che misi itu kula kwina miana tubikie na kulinda tina mutai witu Grace Kalama na indi muthenya no mundi na uthocha na ukethia muthia isia tutambanie mwe ngina mweso wa kilungu kitu bara tukwitha tinene ayulua myalika ya ndu kana maundwala mabiki yana kwithwa ila ndu maende na kwivania na makae maulinda na ikaisaite mathina ndini wa mutwano wo Nendi, nina udhocha tutambanie mwe ngina mweso wa kilungu kitu. Nendi tika ndivyo Reverend. Na smart. Thank you. Asante. Asante kwa mkusose tuyo matene. Ai, asante munano ndo udhocha jingi mwitu ya kwa siombua nituyenesa. Chuma chonde kikiseo. Ninaitumisi ondesi ya utongi ya ngai mwebea. Kimwe nundu wako ndangia na kumbita wiyane wake na kuona indevya muthenya kuyuba ungi yila tunaumie wa thandatu andu angine mangu ni yesimu mambia kindu tweme mambia mama nyi wawe wasiana na nengine na mubea kwa ngai nundu une ngai wikite na isi ekatukanyibe siombua ekatukathe na Yesu aikwata nguma sionthe the family ya Mbakatula ni aba Mumboni metawa ni wakatula etawa Simon Ruben na muka wake etawa Glandys kana mama Nicole mambiye mo maye mauti na ni mamie TV ni lengi mana to US na ni mambiye we nitwenda umie jutweke kamba kitawacha mutongo na umeneva na bathambalala mambia tuthambalalite pakayama na indi mambiye ningo kethie muno mangu ndio simo metuke mambia nwende to nakala kamwili tukage rasio mbuga kanenge ngethi ninakendeka na nyakwa heta Alice Simon Mutunga ni wangalikosia changala bandu beta wolaani ambiye we ambiye sio mbuga ningo kethi na ni kwa jani wasio sana nuru TV nda ya mgethi aingi onde ala meundavya na munoma mumandu nonu bisia sungo banana mo kila muthenya membia mevo bwana wina bae byo kwitwa wa mandasi maingi embia emukawani nendia ni nedukese na nengi ndiasia we musiaisia waitu nitukwendete na nina ukethia niigwa meama ukukethia na niikwatia naku otuyenesa ndiko dhocha ndini wa program ya umonthi kunena nya kwa umonthi kula tunena nisia woa mialika penthimo ya neni wene Muswahili asia wae makwikata usipo kuziba ufa utajenga ukuta usipo ziba ufa utajenga ukuta na yumetwano mingi nundu wandu maemia usiba ufa na maende na kwa kanyumba aingi mitwano miwe isama kiluma aingi ni makodile mitwano nangi mekalite thayo wakumeanisia aina be miale kama mioni ndini wandoni na banga uhendo ndui chao ndui basia wendo ndui mezo ukithia ni wendo uni mwalika na niwe twenda kutethia mwana wa mwitu na mwana wa mwanake matwithukise nikenda maikae mekusise maikae molindanga mialeka mona mialeka ndini wandu siambevania malinde mialeka na lama ulindika maitani sana na mitwano Yesu nikenda makwate ula wailete nundu mubango wangai ndini wa mutwano tikumianisia actually mutwano tikumianisia mutwano ni kutania mutwano ni kwejoy pa ibandu bethayo wimoyo ta mutwano na niwe ngai wa isetio seo tindimo ivuko ya mwambililo kilunguni chucha keli na musowe 18 ngai asa ngai mwana ngai beba mutheu mensa mani yo ya ungai mekala ndimasia tioseo mundu kwikala eweka nundu atamwaya nombo eweka nae kalanga eweka naete wenyamu achiye masieto indi ndaoneka umwe na mwe mwango sisi akakuswa nisibe kulabu kusanyo atu ya nso atu ya munyambo atu ya nyunyi atu ya kila muthemba wanya mu masieto indi bayumo wawe ngo ikusanya
na ngai asisia ona ubweke asia tio sio mundu kwikala eweka ni mumbia mutethesya na tio mutethesia ni mutethesia umwele kisungu cha sia a suitable wailite ovotete wianite mundu mekalania makewa maisha tindili kwe kuseo sukali ukiwanziki nesa ona kutembesa ona mutewiani ona mwinywa mayani ukethia mwiwa pa nibo bailite indi panyie mia kwaila nundu wa mialeka ye mia ulindwa ilandu mekwika hata meomiona ndini wandu mandu masya wendo ndu ichao ndu netho na mekalo na malalia asya mbora mobisi ni amase no tilani mungi masisya mobisi mayu manyakana mutuano ni modanda ti mobisi pebi na hivi kaithe mobisi maibata thayo nomba kawende na nduse thayo ni wawo thayo ni wawo na ndaba cia 8 na nakema yebanya ngamia pe muthenya mwebika wethia mobisi ni welika ona muina mea mama mobisi nundu labda mwimbisi then wa investment mwimbisi maundu ne maingi kana ni mwema niwe kana mwiyo nena ni kwanza mwe the city naongea cha bedroom ongea aliwendo nyumbani ya siana rumuni ya siana nundu mayo kwatiania kuni ongo asia yithi na wone mabisi lakini twenda tuthambalale sio mbua tuthambalile ye anake na tumathambalile tumethayo tiundu meuswania kunwa metho no isisia nesa wone balabe mwalika ulinde na etha ndutonyeka oyekana nendo nundu nikabamu katanisia ndone kutanisia mutwanone kana kwikala mutwanone osamakeluma oibata inaju ndikwenda otonenanie na musiaisia anake maitu etu ona musia yutu edukesia nundu musia indwe mutai wasiana siao siaku na tio wale to molote loka mia bani ngona chao ngona pe mwaleka bani ngona bai kuna sinkina mata mantench yes musia isia na muedukesia waitu kwe miale kaje thandini wandoni ila anake maitu matendao misimanya na matendao misisia na jumwale kaumwe ula wambe nindu tukwete kwasia toilet or spot we need to spot cracks in our datings ndini wambe bane situka spot a crack spot imo toilet or spot ndini wandu ni situ ni wesotu mandu na mundu kana kwebasya mundu kana okwenda ukegwa umwendete wati ni mwendete mwana ko akichali kini kiseo yani meta crash yende anaonishanua wana no mu crash it lakini wona mundu usu mujendete in the same direction mundu usu muikaibasa nundu andu makaibasa na andu mandete nziani meimwe kwebania na mutuano ni sabali na ni sabali zienda wapasa miaka mingi mutuano we miaka mingi sio mbua edwa ni mutuano ni oju juni na miaka bakupe miongo elena ndini wa mutuano na nonga bicha miaka miongo Yesu ayo makoka na kikucha ayo makwikata thayu wa mutuano ni sabali ndasa na tunena tukasya mutuano nita mundu twaite kisululu ukethia nomba kawende na kuthi na kunyonyea mutuano unyonyete na yuba likathina etha muyendete nziani imwe same direction that is a crack same direction hata ndini wa maundu nimekwitwa karia mwitu nutonyele mwanake ka shape kaseo kafinga 8 wiona ithe kanesa aiti satisa nesa Chukema tulone na mama nilise ila ingi kaluno kama kawendo mwitu siya kuita baby kuita tumasito tuonde
lakini ni kuya na thina etha mwiyendete direction imwe maundu ni meta wa makaria mutwano sundukekala yutyo takwangelekani mwana ketu ti mwalimu na niwe basya muskale mwitu cha muskale wewe si muskale ile twadoko baba na mwalimu su MC kuya ushagu ni mwalimu wa primary nake muskale ni watu wa Mandera nake muskale atu wa Mandera yikwa swani ya mutwano su niguo mwitu ni museo na mwanake mwalimu ni museo lakini mwitu athukuma wia mwao mabinda ala maingi etha nimenda mutwano wikala ikeso bidi mwanake mwitu kata atiewia no to yasia twina manyise wa thanda tulonge twasia ni usio kila mundu ayikata aithukuma nundu ngalama ya thayo yeyulo na twanena twasia oundu mwanake wasomethiwe ni asiai malea kwikia ngwanzeo mosa maloni no gwitwekiate meje imamai mwana no gwitwekiata na witha wuthuku muno kisomo kiu cha musiai weyimie ni na asia mutumia kosa ni mwitu aku na ithie wetia wia na kuni wona musomethise wona aende chao ko nomba kama mutwana withiwe withina ethiwa muyendete imwe maundu ni machao makaria ndinonie pastor omwe anathie basya mwitu uthuko mamba na ndaenda kanisa na juma twana etina wamie yile mambi yongu ni asibu pastor mbia Pastor Grace akini saidi I have a problem muka kwenda ile kanisa na wachu ndaenda obingwa mba kilabu na mukoli ai na tenei we mutwai no wesi ambia nyi pastor nyina akomanie na mwitu naambia ni muboye no kutangiwa naambia no atangiwa kwanza nanye nundu ni watangiwa na mananye twikata tutwane na aendesya we ambia kwekanga banini lakini twatwana asioka kila na yu mwanake usiweza kuida patikila muthenya ngunite simu angunite simu na muya mwanake tuyo wa make ye ablanda na baikindu kita wa consequences sia kindu wekie ndabiti akomanie na mukawolia amwithi ya ithamba amusisi abitile bangolo bani amuona ithamba aimitia ngwa amumesea amwenda atumasikale asia kama yae kaya nililetewe haetewe mathi chathi kwa umaka mundu na ngai athata na mwaka umwasia na ndio sio na ila wakuyeyebu akonio Swahili athi organize oria au mewiane nikendo tukomoke chathini ende aliela wokie asia mobisi ndegada dalika mobisini na alea kulika mobisini muka mwana obaye melile amwende na jitu ikata nduka ngutwende tukito wa bwana weba bwana wa jila mwana kosu wo wita woli ati mutumia wakibetike wo wanga yekata athata amwiona kana kumusia akayema kwikata kukwa yupe sindu sita wa consequences najua ndungime ututhi nyanthini wa mutwano ni juta pastor suni na mwiye mwanake kuyundungi atyo womesie mukosu unaneni ya mutwano na jilana mutwano za wasia kose na kodhoko na mwaji usuti wa udhuku uona twa ye mundu wa kilabu najua ni kwikata jemeni ethi aite mbia ndaenda kanisa na mwana yuko panda na mutwano ndaenda kanisa kwani konaenda na ni ndo mwaji na mwaji ba yundungi beba tigalanga mbena ndako lotwae na mwaji pastor umesia ambao risaini we are tawani obo wambo thilo yu mande we are nikenda ndio uendenga ya kwazi mana mukonge thani wetiwe wetano ni nene takaria somebody are walking the same road mutonyo kwati yani okije wiyo uthukuma kamwili tukangu kenda na kwa kamwili tukakaswania mwanake wiyo uthukuma no nende ni twaitwa ni mundu wokoza ni tutonya kubalance kwikalania kila kingi kita wa investments no mbaka mwili wa mwina moswani maili chao undoma mwe kalanthi muinenania ni mukwatiania ni mumanya ndani kila mundu mwina almost the same dreams mwina ndoto sidi hata
silio ndumwe tibutoa ni mundu kwa si ingili ana mesani toye idele na kiongea cyane ndo we munda na cyane munda yuya siambesa itoje tituchu andu mena kiswanio kili hata kimwe namba ka withindise muyika dating nini namubatie namuye kaikwambelelia baja mobisini ekayabililia bu ambililia kwe maundu ange makwambelelia makumanya mundu twendete nsiemwe nthini wa moswanio tuona maundu ndumwe nundu mwaidite ta moyona maundu chao undumwe ethibwa muyona kibathukanio muikaibasa kila kingi naende ovanyisho na mbodi kaukangi ni kwate ni undu wa katatu ambiti tukwate utandi pya na tisiokethia tuende na kumana maundu asu angi ala tuona nthini wa ndusi tu natika ema kumona itambi na kumona tondo na indi makesa kwete mathina nthini wa mitwano yitu na indi musiaisia tirenia yulu wa watu ku wa mitwano kana watu ku wandu ula wisa kwete thina mitwano ni yitu watu ku wandu ula wisa kwete thina mitwano ni yitu na indi musiaisia beti kwate utandithia na tisiokethia tu kwendea na kilungu kitu muthanani wa umundi na indi wenda utwatia na utwatie thini wa YouTube Tamutongoi TV official Facebook Tamutongoi TV Twitter Tamutongoi TV Kenya Instagram Mutongoi_TV na ndi kutuma utumani mukubi wituma kwa namba ya ili 395 ili 395 na itukuza tikwata utumani usu na tukabikia kwitha tipikia na kumusungia na thani kulyo no kubikia kwitha wisungi wane mutai witu muthangani wa umundi yakaitu kwate utandithia